Sok terus kalau Tewak mem. Bener babon. Babon pemirsa. Kirim Mang Im, kirim. Babon. Tingali leuwih ieu. Wah ngeno aja. Wah. Aduh, selamat Jang. Jaga ayo. Mang Iim strek. Tinggal itu. Aduh. Alhamdulillah. Makin jemputun salamnya. Wah bener cuy. Bekas Kang Cuy barusan di sini. Alhamdulillah. Wah bener mantap tuh. Kirim. Kita salam nama Kang. Loh, terus. Terus. Mantap. Terus. Alhamdulillah. Babon. Tingali leuwih ieu. Mantap. Alah, kadia. Salam. Wah, Anjir. Gue nangim. wis, nanti gede. Teman-teman. Cabe-cabean. Mantap lumayan. Nah, gitu-gitunya. Sekarang tarik menarik kawan-kawan. Iya, Mang Iim masih di otak-atik. Iya terus. Tarik terus. Dioper ke teman-temannya. Babon teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, Kang Iim disamar tuh. Woi, mantap. Jas. Wah, terus mulai tarik menarik teman-teman. Wis. Walah. Terus. Mudah-mudahan lumayan badag alias babon teman-teman. Tuh, wis, alhamdulillah. Ini masuk mantap lah, lanjut. Mantap teman-teman tuh. Bener salamat Ran. Aduh. Mau dicoreng aja. Mantap teman-teman lah, kirim ngelawan. Wish. Ngelawan. Olah eta mah diungked dan panangan. Mantap euy. Nah dialun bonut. Tut. Para bonut. Aduh. Nama Mang Iim. Gitu. Wah, si kuning babon tuh. Spesial ya mah kanggo omutok SF. Semoga channelnya pagi nya. Abah selamat Abah. Eta mulut sawah berenang. Oh, Mang Iim kerabat tot lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lila. Wih, nah kita bolonyong gitu. Benar. Teman-teman. Gagak katanya teman. Ayah.
Wih, macet, Kena akar. lalu, aduh, jangan oke, mantap teman-teman, ada. Lanjut terus. Bisa, wah ini gimana? Astaga, tiga neo ya. Itu. Benar. Wah, benar. Wah, benar. Wah, menarik banget. Benang Mang aduh. Benar ya. Jebet gitu. Duh, gemerinci. Tinggal. Aduh, aing Mang Aduh. Benar. Nah, itulah untuk strike-strike Pak Iim. Semoga menghibur, guys. Mantap teman-teman ya. Taruhlah strike Abah Jilun sama Kang Odik pasti bakalan tampil teman-teman ya. Taruhlah segmen berikutnya dilanjut lagi. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman, baraya semua. Salam setobi, mantap. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.